Gia kiaria kiri kiatho kaniseni ya Mukothima kiri kigomano kia ekuru mujumbe wa mekuru ndene akaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na ateterete anene utongereria wa muntu mukare ugite giutate na ukabere mwekuru ni abatere kunenkerwa kanya ka gutongereria na nkuruki gwikirwa inya na kugwatwa mbaru gutena kwathurwa. Susan akiaria na ugite we ari tayari kwebera giti giki na gutigira mwekuru ngi kenda kinyawe omba gukira akiongerera na kethirwa kirwira giti kinene nkuruki ya giki ethiritwo ari nakio Paul Wakabethi na Chio Nkuruki. Ikirendo ngurumu ya kurubonde bakanisa ya Katholiki ntereti Tharaka araba kuwamanite kanisani Mukothima. Kiatho kiragi kuimba imbere twintongore kathomba are mujumbe mwekuru konteni ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu urakeri igurura wa kukandaga cia kuru wa Kothima karake thiritwe kari kinyamara kiria kariba nterino mono kagita kambura. Ni akorubinde pole no tubagutiga mbasi rongorora irote mire botiga mbasi rongorora binde bole yako kudinga bokaye u Kothima kara kare ara ekoro na pole fana botiga no kwere koro munde kuri garima to ara no koro bato rogo mango mwankaga ora mokube tigwa mwankaga kendo makulingira ara Kothima kumarenda resapkonda administrator Tharaka North impandike tu igavana rawa Kothima twarirwa ni akoroka twarira nauga nani nonto ekoro bigo mono bigo byo kwanto dirie kiegare nikegera na kyange tamura rokejiro nauga ndirekia ninka ara gotie kinya chumu ya dirikare leo ndo akamusara kugakwa otimo ekoro ngako mango kaira liketa gako naneka bondeka mtu atwakara dire ndo uriro tokomenya ati ndakatira chia milioni 10 ndeka bondeka Susan agikathana gwikira anene utongore ba muntu mwekuru kuma tene Bibiliani. Ciara watu katwani tukura twatweze inathie ya maganjeni era kana gakari atoma Miriam mutubuka athindanjeni gukaria karua ngina mwaro munene woro kuraga na haya ugankoya gana gakwa Miriam mutubuko mugi na gekari wogu amwira betigeria ngawetera mukamwibirania ayo ke mwana gonkagie kakoro kaye na igina niete weta wome bamuka adie ina yani kero kano nke mwankara pere mu kwa munene mwaro munene emndeno emusa wono kiriatu kutimara gema ba Esther na jishusia ba Mordekai na por Esther tomera wome bwa ke bwa mukana munene totikwenda kwa lejio ndeaga mwankana ba banjiu bagetata konoka ato katinda koleche barudu bai acheba ndibora gotituga to bata pinsira ile mundo wamera komya yecho akoyoka na rome bale wangu yani kwa kodinye kabureka yecho kaiki adiri kirito boeke rokundeni yaro mwan tiringi ya yiga era na kompongero ya fada moda ya ingiritia arome bara bakaleje na betinga pake ya komya abatiri abale imogoko bera yecho na yokire baina bili Aga Susan akiuria ekuru barabange gutigiri bakuigwa bare amona kuruta ngugi na rwendo. Nia na beto tumenyere ni mesie yeto totigane ni na chuku metie njamba ndo nambi wala makoronga karibu ya muchokanerie ne koro tuinda twekemwe unarenga koro bange bakunyange wiba kombingere na bara na kona kata niyo na twenda ne no tiemoka omunene koro kiyoronge anagegete bori baye koro ba so ibo betegerie ando biba kondara umono ego ibiboko yeneo ego wende adurirwe ego angatio na milioni yoto inachio ndenda kuboria pandara we poli bimoro mundu eneo mkaide na swa abo betegeria mkaide na swa Ikagitani wako Susan atariretie Brenda tuweka gavana, Brenda tuweka mbio, wanga wakiugi nyonyo, ebyo swa bolugata. Na gavana Susan. Kani igo getegeke ugatweka na tino kwena gentoge gwetora sunset clause ne kwenda kwareria yuga getegeke antu aka ikere aka enough ikiweberwe tokale kwa utugazenda lwe wachiva kama kwenda geteko kyakala kweberwa keberwe na kaba yake okwetegeria ntigere tware toto wana tutokarera totweke akaba ngebe na iya patigera eli ano toto na
mutomoka ngejwa kwangana tu gutunda gutoborito mojiro atarakana no kwe kiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bitu Paul Ogwakabithe.